ila ina twalikira ndeno obo na ila twambi oboba ndeno akila mi ushirikia wita wa Association of Evangelicals in Africa yani muungano wa makanisa ndeno Africa neve wa ni vice chairman wo na neve wa ni trustee wo na neve wa ni umundeno wa tongo ma organization yesu na itwende ndeno Africa ndi miongo ena na Tony trustee with the club and the name went kana and his vice chairman that chairman devo ninyi na kwatia lakini ndino wa East Africa ninyi ndongo jita president kwa with anditembea makanisa asuna kutia ndumoyo kumea tu umba ni na tuikola jende ni amundu nya tu that itawani ya mundu mandini muno with tuitawani ndeto kila mundu yona ndeni yake lakini ndeto niyo muhimu mbewa kwa jende yona ndeni mole fulani kwa unindo na kwaja akamba nindo manzi kana mundu alanzo mete ndeni wa utawani wako na kutoa iche ndeto niona nitulangi to kidogo ni ndeto enu na itwa ilo mekwata na kumekwata na ibinde koka ila nidwa kushokoba ndendo tabiandu yukilakiende ndino wa ulimwengu nditabanye tamutabanye odo unonga yuambiti ni tabanye no kanando mama nyakana dunia ni yede na odela nanga ine anduma akamba ni adi manondo wa Cheni TV ngwira muno mweta athugumanga iba makaneno ndeto amen weka bikia mukamba balawe era ilobi kanethwa mazaku kanethwa kitui kana makuweni anga ine wathimita akamba ni kwa Cheni TV ni TV ya maadhima tutana amba okilanilia na kulikandeni we mkuye yako wina wito moko president Uhuru Kenyatta yulo wa corona ndino wa corona maundu ala wende na kwika ma tamono kwiki akaendo kanondwa akesi kendo kala gende gadha mundu ndena kwata nzebe muli cha corona niona akunita we musio hoteli madhayo maitu maika nange kende kwithia yuke anu maisi ya kendo kecha corona ndo Kenyatta weleti ya jajutizwa twaiti ando ingi muno lakini ngaino utuwite teni kwithia account ya umondo okamba ti inambo kwatikana ndono kaundingi shile na toenda kwenda na oboya kwa uni asho twailo kwatia serikali ndo ni unena yolwa andu kuisia yolwa corona na nukona ndo nyino maele na kuitwa alama wa nange makabo. Thank you so much. Saints, look up, he is coming. Ebuku yine ne aliuli tokwa kikamba kana atheusishe yolo yezo no okite yene buku imune no mabuku alama ingeni andikite angeni mautongo yi na ye na translate kwa kikamba yunetele kwe print no kana ndo ayukamba ndumone maundu ondala Yesu oichikana makeke kati noka then megikite ukasoma Deuteronomy 22 verse 5 nikuona undu andu meitwe mekiengwa undu maile kwa tuiwabu mundu muga ambie na mundu muga nagegengwa ata mundu ume na mundu ume nagegengwa ata mundu muga nekweli aramegwe ko ne kinyume yani ni kinyume cha ndeto ya Yehova kanuna ndeto ya ngai na ugasia kerugucho kosu yukikika every okeza kweli ona ndwangi methi mailite ya thei na no megito ngwete kweleweka no egijo ona ina bandu bangire ya ana aumiangire mambie kwiki ngwa ishaka na maundu moko numa ende Sodoma na Gomora yibia ne kweli andu kweli ngai aelesia kundo no maele kwika kwika pe maundu maingi maendete na unasoma ndino wa ibuku ya Deuteronomy 10 mstari wa 16 nuko na ngai ine na aja ngo yitu ni vinda utairiwa kwa kikamba yedoda kwa saiko hika ngo ya to kana muchoge yo ngaiwe iwe gijo ni kweli yibinda yine bikie ya gala mundu alinzaiko ne utakatifu na Yesu ni wanenie maundu asuo ndima keka mwezi gijo ibinda ya muminukilo kwa ndeto enu niyo nyindo na gotabya mugamba
akwati no yeka kwa kwithe withi undu kona wajaha niko na enu tanda uyande kwika ula mundu weta ni Yesu mundu wa tajiri kabisa waina mali nyingi na yeye kalana maskini ungi na maskini akeosu maskini ai maskini okabu akekwa kalewa lakini maskini uzo na tena lewo yana aina aiya sedula che wekiwa ai mundu yao ai nango ai mulungalu na onde madhi magwa pa mundu wate na tena na ela makwie ni Lazaro na ela makwie Lazaro aendie ba etuni straight away na aketa yiri aendie ba mwakine na yu tu neno tayiri eba mwakine na aga Lazaro etuni haya okay na ndi nienda na bosoma musomo na tunenge baye Luka kilungu cha miongoli na umwe muswa miongoli na mama ndio yasia ende zela maundu asuma kambele ya kwiki sise hiyo na ukile imitwe yenyu nundu wovose wenyu ni mudhenge nitwache ni muswawi unatunenge vumbe ni ngongo daende njumanda bani kanandi ndiwe ndimini ya kusomea asiaisia maitu otondu ndi maundu maende na kwikika na otondu wende na kutunengelele uneni wako. Thank you sana Archbishop. Na indi nata utona kunena ndeto sia kusia mujala makwendea happy birthday na niko dini yako ye hiyo ni yako ni yako. Thank you so much. Kuna alama kuendea kuikale binda ya sani kwa tenu wabiki ya kumona na tutambete kukila nilia umuwi tueta wa Erastus Kiduku wanzomo yasenu tuloyale na ambiende ni kuyeni happy birthday ya kuendea binda iswe binda jailu kabindani kala wende na kunyai cha uvo musionde ni isiosiki balukanganyo akuendea kuikala miaka mingi ngaina kuadhime na kusuvia ndo muna kuonekania ndeni wanziasi ya kunutumane wakendi Erastus Kiduku wanzomo. Thank you sana utumane waku niwe ndio wamina kuvika Archbishop ndeto sia kusema moja kwa alama kuendea kuikala miaka mingi na alama ya kuendea utano ndeni wandhayo otwethito twisila kila muthenya kinu gando no tabya mukamba cha kwa cha baiba yo munthini kwa chakana ende ina kuboya ngai ende ina kutha mwandu aminifu yani mwandu muke ngai na muyende na ukwa musalaba utuku na muthenya na muyende ya kuikia ngai na edwabe na isi wikite uiumbula na Yesu nikwithi andu ingi nimekwikala makanisa na matese kuumbula na andu ingi makale akwitho na ibinda ya milele kwa maisi nyau maisi kuumbula na uyeke andu ala maadui makumaeke Biblia ijatoeke anie na mwaitu na nau wenweze wala uwe chana chaku subya isiana na mweka la mwandu aminifu na ngaya kaonenga maruku maingi makwikala wayo luambe na ibinda akuyathela ukethe alaika makwetele kwetune ni mugwendo manabe etu nabe mwakine tuko akamba ni mwe tuko mane yetune iyo ndokuma muthenya wo mombe tumbule na isitu na tuko mane yetune Yesu oka. Okay. Archbishop, thank you so much. Kuma kwa ngalikoni ya kwa nyumba ya Cheni TV ni kuendea vindeseo happy birthday. Amen. As you turn 75 ngai ya kuonekanie witho ikinyanga na kutona ngane migwa yo kwase na iko amangisi ya mivaka ya kukula kwa wikina ni kwa tendi sini mboja sia mwana na nibika. Thank you sana kwa the lungu ya kuka na kwitikila kunene na itu mudhenani usuwa omunde na kuyana meukulia jo myake nuni 75 ni kwithiwa kuyana mekwasa kana bindani ya kuibandi yaiko ibande jata na jayoko nduma kasikeu na umie nina kibandi na no gadwa bike ilo bitu abendo kibandi juja mbingo enze ona kuzijoganda ibande jayoko ibande jata na ndi ni kwata ni surprise waise mesani ona cha Archbishop ningo na keki bae ne kuona kana keki yona kana kutweka nani babe keki na ila waona kimchamu remba tombe wa kunicha uchoka akilini kila joka akili kuona Cheni TV ni Cheni na ndo maile kwetu kichanda tutajana no ndino Cheni TV na nyewe yako ni kwa dhimando nde alame ndino Cheni TV nundu wakone nengoye nywa wendo tia letu yetu isene muno lakini yuni ambia balabala zako igedwa ashelekele Cheni TV ngoka utabani obo bane kwele no lazima ni utabiendeto ya mumino kilio na ndimulika na ndino ambo yake laibinda nanga ina mwadhi bamwe kala myaka nyingi. Thank you so much na niona mundu faith
niwe mwene chathe nikithwa niona niwe wamina kuthengecia keki isu bishop ndo kwa wenyive na ndaye yani kulia ende nikana ubikie kwithwa kila no bikie kwithwa yeti kila kutila keki isu na itu wimbo atanione kwithwa safari isu ya miaka 105 ni safari ni safari nda samuno naende no kwangwa kumukia ngai vala ende wethe wa uminete kutana miaka isu 105 na muonza James ni Jimmy yeah na janga inakuadhime. Thank you so much. Na no sio kwethia inoni station ya utakatifu. Amina. Maondo alangona nende ina kuyanga imbe na ngaya ka mwadhima mugeka lo myako na mubitenu yakwa mudhiera myaka ya Musa ila ya Musa na ngaya ina mwadhima mwenda yunambe otila. Amen. Ni dileba kwa jito ya sana mwana na be modeu ni ngodi la keki no. Amen. Aya you bishop nenda okay huko ato yango nongelewa mimi kendo hiyo iko sawa hiyo akaitendo bube kendo hiyo bube kendo isu tubosie naende ala maimange mi kelele na nzile londi mamaende yeah no sende yeah thank you so much Jenny TV yeah bless you Jimmy ngaina kwa adhime. Thank you Tiwe ngonanga kekambe na mungi ulonga aliyairota Muzembi na my granddaughter ba yeah but ni kwa teniwe mwene chathe niwo kwamba utubingu yaende nikana ithi Mungu ni masonga kwanza na tiwo nenge tiwo ndi jathine naku kondo no nengo ni my daughter lunga wa my daughter ndakateleza nenge ni roja iwana ndo ingi my daughter my granddaughter hiyo ni aya tilaka indo ndo kansuke na sukali aya happy birthday Nona hunenga kainduka kabalanga bingwa munuka na Jimmy lukambiga hivyo todoka munene bingwa munuka na my granddaughter yaneza Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Happy birthday. Mbeni movea kwa ngai kumufikisia kibisho Professor Kitonga miaka 105 miaka isu ni kondo wa musi wake na kanisa wa mwei. Nitutani hapa naku miaka yaku ya mumo na chendi changai Idima Redeemed Gospel Church. Happy 75th birthday Archbishop Kitonga. Asangai akuongele mumo wako boko makanisa wake na adoko memake. Happy birthday.